روز شما بخیر بینندگان ارجمند. از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. در 15 دقیقه ما با اتفاق همکاران رویدادهای تاجیکستان و منطقه را خلاصه خواهیم کرد. اینک به چند موضوع اساسی نشر توجه کنید. سرداری ریاست مالی شهر گلستان برای تصرف میلیون ها سامانه دولت به جوابگری کشیده شده است. نامبرده در حبس پیشکی قرار دارند. خواهیم مولد پرونده جنایتی 2 ماه است. حمله های پهپادهای اوکراین به ولایت مسکو مقامات روسیه را به تنگ آورده است. مسئولان میگویند 800 پهپاد را محو کردند. و از مردم در کوچه های دوشنبه پرسیدیم در تاجیکستان زندگی را به قرض گرفتن از بانک و یا رفیق و دوست پیش بردن آسان است؟ بله، به قرض نمی شود، حاضره ده نمی شود. به قرض می رود، چون می رود؟ مقامات مبارزه با رشوه‌خوری و فساد در ولایت سوق جزئیات پرونده دزدی میلیون ها سامانی پولی دولت را آشکار کردند. در دوره این پرونده چند نفر از جمله اویبک اوبیدزاده سردار ریاست مالی شهر گلستان با آن متهم می شوند که میلیون ها سامانی مردم و دولت را به جیب خود زده اند. فرزان محمدی از خوجند گزارش میدهد. اویبک اوبیدزاده به تصرف قریب 13 میلیون سامانی پول بودجه گمان زده است. بازداشتی او 2 ماه پیش صورت گرفته مقامات نو به خبرنگاران جزئیات دادند. رئیس اداره ضد فساد در ولایت سوق گفت علیه اویبک اوبیدزاده با 4 بند قانون پرونده باز کردند. نامبرده در حبس پیشکی قرار دارند. خواهیم مولد پرونده جنایتی 2 ماه است. میسنجیم، کوشش میکنیم که مبلغ دولت پورا با دولت برقرار کرده شود. مبلغ قسمی زیادش مبلغ تا این جانب برقرار کرده شده است. قسمی دیگهش مونده است. من فکر میکنم در روزهای نزدیک مبلغ پورا با بودجه دولت برقرار کرده میشه. موقع بازداشت شده یا نزدیکان و وکیل مدافعش به اتهام دسترس نیست. با اطلاع رسمی که تصدیقش فعلا از منابع مستقل امکان پذیر نیست، اویبک اوبیدزاده گویا تا این دم 9 میلیون سامانی پول بودجه را به دولت بازگردانده است. ایلهام پولادزاده شهردار گلستان در یک نشست خبری در ماه ایول امسال بودن چنین مشکل را تصدیق کرد. اون کمبودی هایی که از طرف اگنتی دریافت کرده شد از طرف شخصانی مسئول مثل مؤسسه خصوصی باشد دیگر که باشد برقرار کنی ها شدگی برقرار کنی ها رفته ایستاده است و اون شخصانی مسئولی که به همین کارها راه دادگی از طرف خود اگنتی به جوابگری کشیده شدگی. در 6 ماه اول امسال این تنها موردی از خودکنی پول بودجه در منطقه های ولایت سوق نبوده است. در اداره مبارزه با فساد مالی در ولایت سوق گفتند چندین مورد دیگر را در شهرهای کانیبادام و اسفره و خوجند و ناحیه های دیگر ثبت کرده سببگاران را به جوابگری کشیدند. بار اول نیست که بعضی از منصبداران در تاجیکستان به رشوه‌گیری و قلابی و تصرف پول بودجه در تاجیکستان دستگیر می شوند. اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس پیشین فرودگاه بین المللی دوشنبه که با گمان از خودکنی صدها میلیون سامانه بودجه دستگیر شده بود پرره از جوابگری آزاد گشته است. از این پیش دادگاه شهر دوشنبه 5 منصبدار دیگری فرودگاه بین المللی پایتخت را که با عین اتهام دستگیر شده بودند بعد پرداخت جریمه آزاد کرد. رهایی آنها بحث‌های را در جامعه تاجیکستان از جمله میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. برخی آن را اجرای عادلانه قانون و بعضی دیگر به سابقه و ضد اصول عدلیه نامیدند. حالا نگاه‌ها به قضیه اویبک اوبیدزاده نگرانده شده است که با چی به پایان خواهد رسید. پرونده‌ای که به 13 میلیون سامانی معادل تقریباً 1.5 میلیون دلار پول بودجه پیوند دارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. اوکراین شب 15 به 16 اوگوست به ولایت مسکو با پهپادهای زیادی حمله کرد. مقامات روسیه آن را یکی از بزرگترین حمله ها به این ولایت خواندند. در نتیجه حمله ها یک انبار شرکت آنلاینی وایلدبریز که در تقریباً 45 کیلومتری جنوبی مسکو جایگیر است آتش گرفت. 1 نفر کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. وزارت مدافع روسیه میگوید شبانه روز گذشته بیش از 800 پهپاد اوکراینی را در هوا نابود کرده است. این ضربه ها بخشی از عملیات ادامه‌دار اوکراین به شمار می رود که مرکزهای تامیناتی انشاءات انرژتیکی و پایگاه‌های نظامی روسیه را هدف قرار گرفته است.
و ҳамлаҳои ҳадафмандонаи Украина ба анборҳои Wildberries ин ширкати азимро маҷбур кардааст ки дар кишварҳои Осиёи марказӣ ба мисли Қазоқистон ҷой барои нигаҳдории молҳояш ҷустуҷӯ кунад. ҳамкорам Тоҳири Сафар ин мавзӯъро пайгирӣ кард ва қабл аз барнома аз ӯ дар бораи талошҳои Wildberries барои ташкили анборҳояш дар Қазоқистон пурсидам. бале хиромон он гуна ки худатон ишора кардед, ҳамлаҳои пайҳами Украина бо паҳбодҳо ё дрон ба зербунёдҳои энергетикӣ ва ширкатҳои азими тиҷоратии Русия дар моҳҳои ахир Москавро водор кардааст ки баъзе аз иншооти зарурии худро ба Қазоқистон кӯчонад. Қазоқистон ки то ҳол талош кардааст худро чун кишвари бетараф намоиш диҳад, эҳтимолан дар вазъияти душворе қарор дорад. тавре медонем дар Русия моҳҳои ахир буҳрони сӯзишворӣ сар задааст. дар бисёре аз минтақаҳо аз Москав гирифта то деҳоти дурдаст камбуди маводи сӯхт дида мешавад. Москав ба остона вориди гуфтушунид шуда мехоҳад ин маводро дар Қазоқистон ба даст оварад. айни замон чанд анбори ширкати азими тиҷоратии Wildberries Русия дар ҳамлаҳои паҳбодии Украина ба коми оташ рафт. маҷалаи Forbes гуфтааст ки зиёни расида ба ширкат аз 600 то 800 миллиард рублро ташкил медиҳад. ҳоло ширкати Wildberries бо Қазоқистон вориди музокира шуда мехоҳад анборҳояшро ба он ҷо кӯчонад. чанде пеш Ормон Шакалиев вазири тиҷорати Қазоқистон тасдиқ кард ки дар воқеъ дар кишвар барои бунёди анборҳои ширкати Wildberries Русия 260 000 метри мураббаъ замин медиҳанд. ин ҳолат суолҳоеро пеш овардааст ки агар Қазоқистон барои кори ширкатҳои бузурги Русия майдон фароҳам биёрад, он гоҳ бархурди Украина ва кишварҳои ҳампаймони ғарбияш бо Қазоқистон чӣ гуна хоҳад шуд? ҷавоби ин суолро ҳам аз ҳамкорам пурсидам. бале хиромон мо айни суолро ба Тимур Умаров, муҳаққиқи марказии Карнеги дар умури Русия ва Авроосиё додем. ӯ дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт интиқоли ширкатҳои русӣ ба Қазоқистон мушкилоти иловагӣ эҷод мекунад ва остона хуб мефаҳмад ки ҳангоми фароҳам кардани майдон барои кори ширкатҳои русӣ ин кишварро барои ёрӣ ба Русия дар коҳиши таъсири таҳримҳои ғарбӣ муттаҳам мекунанд. тавре маълум аст аз оғози таҷовузи Русия ба хоки Украина остона сай кардааст дар миёни робитаҳои наздики иқтисодӣ ва сиёсияш бо Русия як тавозунро нигаҳ дорад ва аз ҳар гуна иқдоме даст кашад ки ба таври мустақим пои Қазоқистонро ба ихтилофҳои Русия бо ғарб бикашад ё истиқлоли онро халалдор кунад. Тимур Умаров бовар дорад ки Қазоқистон мавзеъгириҳои худро ҳифз мекунад. эҳтимол аз вуруди тиҷорати русӣ ба Қазоқистон пурра худдорӣ накунад, вале мекӯшад то ин ҳамкориҳоро бо эҳтиёт танзим намояд. Ҳайдар Алибоев, як иқтисодшиноси қазоқистониам, ба Радиои Озодӣ гуфт ки ҳамкориҳои афзоянда ба иқтисоди Қазоқистон хатарҳои ҳарчи бештар эҷод мекунанд. ӯ афзуд, агарчи Қазоқистон ба таври мустақим мавриди ҳамлаҳои Украина қарор ҳам нагирад, аз анбори ширкатҳои русӣ дар Қазоқистон метавонанд маҳсулоти лозим ба артиш бирасад ва ин чиз остонаро дар пешорӯи таҳримҳои ғарбӣ қарор хоҳад дод. Қозим Ҷомарт Тоқаев, раиси ҷумҳури Қазоқистон, моҳи июли имсол ҳангоми мулоқот бо президенти Русия Владимир Путин дар бораи боздоштани ҷанг дар хатти кунунии ҷабҳа ва бозгашт сари мизи гуфтушунид суҳбат кард ва афзуд айб аст ки ҷавонҳо ба ҳалокат мерасанд. дар ҳар сурат ба бовари таҳлилгарон вобастагии афзояндаи Русия аз иқтисоди Қазоқистон ба остона имкони хубе фароҳам мекунад то муносибатҳояшро бо Москав бозбинӣ намояд. ҳамкорам Тоҳири Сафар дар бораи оқибатҳои ҳамлаҳои пайҳами Украина ба анборҳои ширкати Wildberries дар Русия ва рӯ ба Осиёи марказӣ овардани ин ширкат суҳбат мекард. гузориши комил дар ин бора дар сомонаи озодӣ.орг. муассисаи рутбасанҷии молии Standard & Poor рейтинги қарзгирии Тоҷикистонро боло бурдааст ки ба гуфтаи Бонки Миллӣ баёнгари беҳтар шудани вазъи иқтисодӣ ва ё молии кишвар аст. Бонки Миллӣ охири ҳафтаи гузашта дар як баёнияи расмӣ гуфт рутбаи эътибори қарзии Тоҷикистон аз дурнамои мусбат ба дурнамои устувор боло бурда шудааст. айни замон ба гуфтаи Standard & Poor ҳукумати Тоҷикистон бояд соли оянда $5 миллиард баҳра ва қарзҳои хориҷиашро бипардозад ки барои кишвар як ҳаҷми бесобиқа мебошад. қарзи хориҷии Тоҷикистон то 1 июли имсол бештар аз $3 миллиард 400 миллион сомониро ташкил медод. зимнан чанд рӯз пештар аз ин ҳамкорони мо дар душанбе аз чанд роҳгузар пурсиданд ки
آیا در خود تاجیکستان به قرض زندگی کردن امکان دارد؟ کسی گفته که به قرض زندگی نمیشود، ریال نمیشود. اونجا در مثال مدرای هستن تنها یک نفر کار میکنند. او پول عموما به هیچی نمیرسه قریبگی. بله هست اویلایی که 3-4 کسا کار میکنن ممکن شاید انا او وقتا امو اویلیکو برسونند. دیگه خیلی با 1 نفر کار میکند، با 2 نفر اگر هر دیوایو 1,5-2,000 گیرند، عموما اجاره نشین باشد، عموما خانه بزرگترین 3-4 هزار تومان میایستد. همه میدونن اویلی که ما میانش خودش یا 1,500 یا 2,000 است. اما خیلی بله به قرض نمیشود، حاضره ده نمیشود. به قرض میره چون میره سمتره چخیله معاش چخیله کار چخیله میره به قرض. آدمایی هستن که پول بسیار دارن که بعد 1 ماه 2 ماه که پول نیست میشود. من گفتم اداره پول، اگر پول اداره کردن نتونید مقصد مبلغ را مبلغ اداره کردن نتونید مثلا صرف بیهوده صرف ضروری میشد، غیریان میشود، مثلا نقلیات، غذا، دیگر چیزا اینا حتمی هستن. مثلا ماشین خریدن یا که بعد مود بازی از خفای مود گرفت حتما چی میشد؟ کیسه خالی میشد، زندگی تباه. و فکر من آدم بهترش به قرض زندگی کند، لیکن اکنون زمانه پیش رفته ایستاده است. برای همین تمام دنیا قرض کتی کارش بود میکند. برای همون این نوآوری ها به جامعه ما هم داخل شده ایستاده است. متاسفانه نه من قرضدار نیستم، هیچ وقت قرض نمیگیرم. Акыма Ахмад митмана потребительский займ бисёр мегирам, ойли катаниго мекунам, тугри гирад. Агар любой даже амеличи ҳам 1000 сум 2000 сум мегири, корота буд кардан мегири. Тичени 1 сол например масалан гири агар майда ам ойли ката вайкада спорда қарзда буд мекунӣ. бино ба гузориши бахши дари радиои озодӣ, ҷумъахон фотеҳ фармондаи норозии толибон ва ҳамроҳони ӯ ба муқовимат бо ин гурӯҳ дар вилояти бадахшони афғонистон ҳаммарз бо тоҷикистон даст кашида силоҳҳои худро супурданд. расонаҳои вобаста аз толибон рӯзи 16 август бо нашри чанд навор иддао карданд ки ҷумъахон фотеҳ таслим шудааст. ҷумъахон фотеҳ аз афроди мусаллаҳи ӯ чанд рӯз пеш дар ноҳияи нусай дар вилояти бадахшони афғонистон ва минтақаҳои канори он ба зидди толибон ошӯб бардоштанд. бар асоси гузоришҳо толибон барои боздошти ӯ шумори зиёде аз нирӯҳои худро аз кобул ва гӯшаҳои дигар ба бадахшон фиристода буданд. ҷумъахон фотеҳ қаблан дар як паёми аудиоӣ ё савтӣ шикоят кард ки нирӯҳои толибон дар нусай хонаҳои мардуми оддиро кофтукоб карда ба қавли ӯ чанд фарди бегуноҳро куштанд. 13 август дар яке аз рӯзҳое ки ин даргириҳо шурӯъ шуд, дар деҳаи даштаки ноҳияи дарвози тоҷикистон аз тири силоҳ ба дастон дар афғонистон як ҷавонзани тоҷик ҷон бохт. ҷасминаи ширинҷон 21 сол дошт ва модари як фарзанд буд. ин ҳодиса мояи эътирози мақомоти тоҷикистон ва ибрози таассуфи толибон шуд. сабаби қатъи сартосарии барқ дар бархе аз кишварҳои осиёи марказӣ аз кор мондани фаъолияти дучархаи нерӯгоҳи барқи обии токтогул дар қирғизистон будааст. нимаи дуввуми рӯзи 14 август нирӯи барқ дар наздик ба 3 соат дар бисёре аз минтақаҳои қирғизистон, тоҷикистон ва қазоқистон қатъ шуд. вазорати энержӣ ва захираҳои оби тоҷикистон дар пайни ҳодиса садама дар нерӯгоҳи норакро ки манбаи асосии таъмини барқ дар кишвар мебошад рад кард ва гуфт мутахассисон сабабро месанҷанд. ин вазорат рӯзи 15 август сабаби асосии ин ҳодисаро қатъ гардидани фаъолияти дучархаи нерӯгоҳи токтогули қирғизистон бо иқтидори умумӣ 600 мегаватт гуфт. вазорати энержӣ ва захираҳои оби тоҷикистон мегӯяд ки бо дар назардошти вазъи пешомада соати 14:43 ба вақти маҳаллӣ низоми энергетикии кишвар аз ин низоми ягона дар осиёи марказӣ ҷудо шуд ва кори як қатор чархаҳо дар нерӯгоҳҳои дохил қатъ гардид ки боиси қатъи сартосарии барқ дар тоҷикистон ҳам шуд. ва бинандагони арҷманд, дар ин лаҳзаҳо барномаи ахбори озодӣ ба поёнаш наздик мешавад. барои огаҳӣ аз хабари рӯйдодҳои бештар дар тоҷикистон ва ҷаҳон сомонаи моро пайгирӣ кунед озодӣ.орг. инчунин саҳифаҳои радиои озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ тиктоку телеграм, фейсбуку, инстаграм ва ютубу икс ҳам шуморо дар ҷараёни таҳаввулоти кишвар мегузорад. ин саҳифаҳо видеогузоришҳои зиёде доранд. онҳоро ҳам тамошо кунед ва фикру андешаҳои худро баён кунед. аз мо ҳамин, худоҳофиз.